Abusia yan komo kakra. Our ladies when me say me do mapa and me pema so asem na there's this trendy be a koswa and I'm say me ye man nyina enu abema me ye man nyina adamfo me ye man nyina boyfriend na me ye man nyina kununti no there be a mijina honum. I always stand for ladies. There's this trendy be a koswa me pese ye twa adwene kakra na ye fenyansa sua kakra de efrim na ye de ni emayi unim se ye nanano mo kan sembi hye ya adwene mu emfie bebre atwamko ama adi ye nua ma ne bebre adi omu etirimu dem ama anytime bia no se no kora wo na wo ka kire na ofiri se umuma ana ofiri se wakakasafin a kire ma but ye generation ayi wo mu mind yes wa mo ni ama ho so ntemo na wa update u brainer obekachi trend ni obi a o say me o say o get to say me ana we re to say me na hwe me se ne oba se de me sitie hwe se ne ma ho fesitie hwe se ne me form sitie hwe se ne bibia me wo bi pa na o san famachi na je se opeso o kire be mo ne ne che ba akoso se se form ye kita me pa ide ma ho fe pa kita me ide enam de oba wo bia me wo bi pa de se mentimi ansi abrosan ama me maame a ana mentima ntoka ama me maame a menti ase ana ne manye ni odofo ma me ka asem kiro enya wo form na wo no enya wo ho fe na eye no ena ebeto fie ana ebeto ka ama maame enye bibia wo bie no ene ma be ma mfa wachi na yerefi eniema kakra hwe sudi o form o ho fe o bibia bi baba me ka sam nchro se o qualities a oba wo bi nyina na wo mouth order half protocol be ma bi ntoma na dia mama me se o de oba wo nyina na wo body order be ma bi ani ho a de wo hwe no obeya mo se o de oba wo nyina na part of body baby doesn't smells good de wo hwe no nsanka se o de oba wo nyina na ummu ade a I mean you don't respect her so we are say wotepa ye ka so bi mu ade a wo yes agrofo ni bia de wo hwe no nsanka o qualities oba wo nyina na woni maduane no a de wo hwe no onsanka o de oba wo nyina na wo ye lazy a the lazy can be two types wo ye lazy o mpa adwuma de wo hwe no onsanka and even we say lazy on bed de wo hwe no onsanka o de oba wo nyina na wunye nitia I mean undi uhuni a de wo hwe no onsanka but me ya ka say akoye trend some people are using this trend for fun obo ho no no onim ne ho but that's obi eye bi ene obi ye bi but obo so afan World Cup na ni abre ene o video eto trend na chi but my dear je maka kire wi nyina se utosi ni omu ba akokora be ma be fa wachi se utosi ni omu ba akokora bibie no be ye be impress be ma ama na hwe no akohwe maame aka ho ba se de medi kan ye no ye nananom kansem bi to ye nuanom ye maame mo ye yere mo ye girlfriends mo ye ofase mo tirima edi omu tirimu dem enti wonim se no kora wo ho na o pinpoint ka kire na ase wagu oba ho fi
Intama mema ni bebre su eyehufo intama omutimi nka nokra ne nkyerema enti so kodeti oba kra na wo hunu bibi wo oba ne ho a se obeboa oba ne bia sa problem na tima solve no onka ne bia odwane agya oba no oba me blame mema no me blame you ladies because obeboa hu bibi wo ho kra na akoka enam se ommu ade na onsa upgrade na adwene ni nti no or that's what that primitive idea and say so what my board I can't say me actually there any mumma. Let me tell you something. Who baby there be our attacking mema say the normal life star and I say there be attacking mema on social media. Me pay attention to that lady or problem. I'm telling you the fact. Or problem. Sure anytime your babu say Bonnie Ben how be we are why. I into the Debia Sebi and Quasiafo man can say Yankopon de Bar Brabum. And you maybe Bob Brabum or Kubia Nibia or fought. Most fortunate free, you ladies. Oh, yeah. I'm funny man to turn up. But when your problem on a warrior moon relationship, man. Now, or attack Bema this, Bema that. Obiano for some pacodo. If you are so bien for some pacodo. And those ladies now, follow that trend now, mudi video no. That's the advice I have for you. Trance. The boost I want say. Trend now with the video no. Access who deserve. Said in a media chow no. Ese be maybe sure who de koto fie mama me ana papa. Ana otoma wo mama me betrem bi. Ana who deserve. Se be matra wo nko an ho. Mameka wan security job. Ewiase oba ne ho ye be ma shipa wo wiase. Oba we lazy on bed. Oba onim sexy ye. Na da bia o hyehyɛ mra. Na o feel proud. Obebo o feel proud me bro so. As when it comes to say ye entertain be makra. We know how to go by it. And so feel proud or you're arrogant. Say Yankopon ye wadoma. Ubenya be maybe amana na ho saa na asante kasa saa to asubia no. Ka hu se nye papa. Ka hu se nye papa. Entu de makan opa notice we oba bia wa attack memma vividly. E wo social media bia no. Go for the background, acquire background check up here. Say relationship na say and an aware na egua. Obeko no problem. And some of my Kenyan no or follow within one of it. Because say umbua de we lazy on bed. Onim sexy ye, unim aduane ye, onini huni. Or more or less odor be our part of the body. It can be in the mouth, it can be in the armpit. It can be baby a yintimi modini. We lazy. And so with this all winning in nature, no best say jaya to her. No about accuse Bema. My dear. And my canon, say when Yankopon boni biao. Say obes send the Bema over how about life. But when I saw trust now, I said so. Now share kind of lifestyle. Ubuadie. And I you know man be the am kasa ya omo mobo. When ya adamfo bi nama. Yankopon qualities bi e won ho a adamfo ni bia o de jealous no. So me nani man ho so da. Damfo no ebeye pani awo won saa. O hunu se na adamfo na onya adamfo papa no. Na ne neme nyina too late. Dey be dem an kwasi ni me dey see here. So I'm me who anye wahi na abetra se no afa asem no mu nyansa no afa ma bana de abobra ebeboa Yankopon to ba bia ankwam na o ma ba bia ni nye wona setrem na wo nhira wo ba bia peace.